ni tila ngun mai nanrau o mutu tu ngai tangi tahu untuk talitanga na warung cere na Bula FM na bantuan na sir wana na Bula FM no sorry Bula FM na bantuan na sir natang ko William Manisa ko taro ko ni lang may pa o untuk talitang ko na maro ko na Bula FM nega ko Amelia o mo direkraki o dotareta kana Bula FM na bantuan sir Bula FM number 2 en seri. Sambul binaka sai ko ngona baleleka ni nonde tukutuku sa to so dake ne wili ni mate ena ngona rabuti kenda kina na dangi lamba o Winston kina bas sanga bulu ka ba bone tukutuku e bande itaka waka positif fangalele na bakele sirse dake ena tambana ni lenga tumbukoso tukuno tu fangalele ni maramongo maina enu anu okoro e adhuru kibal nimbula ia sang ni matata na tukutuku ni nona lenga kanga e banditaki ni nona mate e bumai na rabu ni tangi lamba o Winston ia na wili ni lunu bonua e rabaruru ngitiko e na be bonua e so ni baruru oya e tini kabano ndolu vitu na rau diwa sanga buluka diwa se tomani tiko na bandindike ni badada e na ngaunongo enda basalataki na lunu bonua mendaka kuwa ni baka loma ni kenda na buku ni bakadada e mai mbuto koto na dangi lamba o Winston ena nona bosa beira na wekanda mai na mbombudo na sanonita siri o borenge mani marama e lulu ni mateni tu e kani ndondolu menda yalonga ngatiko me baka ni sianga ningai mateni dangi lamba se oti menda ndonu maka ndo telangana tikina e kaya oya ni bambauta ni bakadada e baidoro Winston ndondolu menda enraba kina na nonda baka rau ka tomana ni siang ndondonu mendo baka wele taki ena basing ni mataka na iba sala mai na tambana ni ndraki se tambana dabanga erando be bagan reti ni baka rau yado endu na lenga tumbukoso na ka ndondonu medaka ena ngaunongo oyanda baka tomika na beka errawa ninda tomika menda tekibu talikina rauta ni nduanan rau rusa bulu na milioni ng dola na isaw ni baka dada ena tamban ni suka ena ngaunongo ia na maki mena tumbu na wililongori me baka ni se tomanitiko na bandindike ni bakadada tukuno Abdul Khan na bunilawani FSC ni rao mena ngai tauri na wilili taudoko ni bakadada ena madha o meongo me baka ni sa na dhabakina na bakandindike kinangito bakadora na dori babulidi ni timi warutaki kina sotsote ni World Rugby Pacific Challenge e dhiu na beisau kina timi ni Telecom Fiji Warriors tukuno Moses Rauluni ni rabengati takna dorbo ena madongo se odei mena bala ena buku ibiti ni mataka maina dhiu na beisau e baidori dua oya nanona sa laki toka ena itutu ni halfback o Henry Senloli ke sirpepeli bulerika ena itutu ni fly half ia ena kena baidori ni mateni waboki roto udhidi take toka na dorbo ena buku ni beka rawati ena loma ni rara rau monorongoda na kamburaki ningito ena Bula FM wakakina na Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na bonga ni benu yanu oya ena onna kaloka na kabini mataka ANZ Stadium esuba kasyang ni somi ni durduru maitha bekiri na pagaleleka ni nonde tukutuku menonda bata na kalungata ni mua ni madhawa Nakalalewa ibiti, bona makadekabwa, au maramani tau, malam-malam manunga, apa kau cari tahu yang ngau, atau talita kama warung hari Radio Video 1. Quem tahu mai serua, quem tahu warunga, ena Radio Video 1, andau mai biki na lomba na yang Nimbula na dangoloa taratu au maramani telebu au wakitiko ngainda bulebu housing au ndo baronga na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyani na Radio Fiji 1 ndo moibiti na bonga ni beyani